Красного угла Петр Сивцев, синего угла Тимур Николаев. Петр Сивцев пытается пройти в ногу. Петр Сивцев нам, Тимур Николаев, Петр Сивцев. Ini kita kami beri keterangan absoluta ya, yang sila kapsayan absoluta ya, Timur Nikolaev, berarti tak menghadapi Kristen absoluta ya. Kalas kapsaya pasti ke internasional atau di absoluta ya, warna seperti dia yang lebih happy juga, ujuras dirihim absoluta ya. Sergei Nikolaev jaga ibu kita, Piotr Panyakov 6. Sergei Nikolaev akan terkata berita kemarin menurut fotografi dirihim sektor bias kita super kita champion itu ada kita final gak wipan semena be kita. Минута 15 остается. Пока со счетом 1-0 ведет Тимур Николаев. Борис синего угла. Последняя минута. Петр Сивцев активно пытается пройти в ногу. Тимур Николаев на чеку. Aisyah pas kajian putih hinggakan, itu best kelihat nakterga, awal ikut orang sebenarnya kajian, pemerintah absolut champion, orang bilis kelas kena hajang, anjur tangga, dia orang sebenarnya itu kan orang budak, wadah kaya jumlah hingga alam.